mshana senibuya khona esibhedlela. Sengibuya khona malume. Unjani manje makho phakathi? Hayi. Yabona kubi Hayi kufuna ukuyena. Ngikuhlungu man. Phela ihlobo liyacabanisana man. Isihlobo sami phela mali Megilongi. Nawuva nje ethi mali Megilongi soshaya phakathi. Isihlobo sakho phakathi. Ngimele mina phakathi kumalume kimi yabona. But yabona ngivebuhlungu kakhulu malume nangifika lesibhedlela. Yabona. Manje ukhanza isimo sinjani esibhedlela ngoba ngithi thina singumshayeli lomngani wami lena wangitshila ukuthi ulenge ama drip kumatima lo mshini ukhala njani ngoba mina ngisafuna ukuva ngemuntu ukuthi umuntu unjani sengifuna kuva nje umshini ukuthini ukhala siphi sekukanjani nako lokumtshela mina ukuthi with or without yes wena ngiyakubona wena ukhala siphi awukho esithombeni wena ngikhuluma ngayo lapha uyathi kunemali ukuthi lemishina lapha nayikhalako isitit yebo lapho usukulethe usukulethe themba lapho siyethembisa ukhala kanjalo nale inyalo so friends tit sona lokudvosa nawukhala sona lokudvosa awathi malu ngiko lokungento emina ukuthi ngitela kwento obuda sikahle kwenta kaleni yabo mina emshana wami Manegilongi la phakathi sebalimatana njani mina emshana wami ngalisho kuwe ngathi hard because ngiyaphi lokuthi ngiyamuva lokukhalisa kakhulu ngokuthi nawe sotha udlani ngoba nguye lobeka netamela nakungante kaphunyuke ngiyakubona lokho uyathi ukuthina mshana akusanza kudingela mali mewami phela wena sombolela ngalo wathi ubeka uyakuthanza lanyana uyathi ukuthi amshana konke ke ndaba yebo mali kwenteka lene malume abantu lokudingela ebusuku bathi tshela sithi nyamatana nje wathi lapha bathi kuvuka inyamatane la yena nakathi Shonele ngolo egcina bona. Hayi wena. Wasayina, ayina develop. Ngophithitela sone lapha. Nakubhuthutela sona. Nakathi uthi kanti awuranda so phakathi abuye 4. Angamboni manje Megilongi lo so uranda wabuye. Uthi ke ngiyele nyamatane mhlambe seyithusa athi ngiletinja seyibuye so. Wabasa. Ngalo bhusha la nsanyeni. Manje Megilongi washaya phakathi. Eish. Mhlana, 2-0 score. Yini? Man, umshaya ngalobhusha ukuthi ngikutshekele nzamo kaso. Ya, kube ngilobhusha mshana wami. Kube ngilobhusha yena kahle bekathi ubona inyamatana. Cause nayibathi ingule nebha, bathi lapho sisovela kabi lapha yabo. Bekathi ngilayile athi phela mshana bekathi nje sengiyo lento athi iqhamuka senta nje ngathi ngepa yabo athi ke ngisokuyithi. Cause yena ngicantsi ube nako singentambwe livondo, cause livondo linekumanyamanye uyabona. Yabona. Kanti kodwa mshana wami, uthi awufokisi ini wena lokufuna kwade iqiniso lonke nje. Angifokise malume, Cause ngikuvela buhlungu mani lo moya wami uthi kwathi ngangutshila lonke leliqiniso ukwendekeni. Kwendekena. Kahle mshana wami into nje yaqiniso lonke. Yebo. Mali Megilongi kusukela nje kwafa le breadwinner yakhe. Yebo. Sithinja takathi sabambe. Ngisho noma ungavuka umgwaja athi nakathi sathi phamisa leti phamisa tinyawo ukuthi so lapha usuke kwabamba ubambe le njaya malume wakho. Yena sekubonga lokuthi ngiyabane lebambile sekubangwa ke lenyamatana uyabona lento le. That's the truth mshana. Nathi ukuthi ngimona kuthi umshibo utawuqina uphethele kubani. Kubangwa yabambe njalo ebambile. Sana ngabe njaya yami lebambile shibo wami. Ngabe yakho yabo. Okay. Sonke nakabona uthi malume hamba Felebe uthi ngilokwakho kwaFelebe nakuloku lokuthi mathambe imfishi. Ngiyakubona. Hayi niyabona malume nami. But hayi umshana mani makhada mani. Makade yes. Siyekele nje kuphela sikhuluma TikTok sebenza abazali. Nathi sele mshana angikubele igown yami mani makhada mani mthatho. Egawuni wendalitiyalala igawuni leti kipata khona libhale spa kanjani like le kipata khona libhale spa lewathi wena igawuni wena sokuthinda leti kipo bekudzingeke ngani lento le emshadi bengimude mama nawuba kahle mina malume bengudambamba malume bangani bakho baphenda sithi igawuni wena sokhuluma ikipa bengimude mne malume